Mazulu nenzani kodwa neyiphoxa neyihlaza phambi kwezinye izizwe naphambi kwabantu. Futhi le video ngathi ngihamba ifike ku-Dr. 3 Seconds. Ubaba nje omdala ofuna irelevance ngokuthi njalo ahambe egxambukela endabeni kamaskandi. Senthi Smirnoff akaxoliseleni-ke manje abantu abadumile niyaqala ukwazi kuhlekiswa ngabo. UTrevor Noah kade ehlekisa ngoKing Shaka la, ethi uShaka ugay. Anikaze nisho lutho. Why? Is it because this guy is a Zulu speaking guy, a black person? Senithi akalokhuzi akazoxolisa. Kuyakhombisa i-self-hate leyo. Abantu abadumile kuhlekiswa ngabo. UTrevor Noah uhlala ehlekisa ngoMandela, ngoJacob Zuma, ngo-Queen of England, the Queen of Britain. She made a joke about her ukuthi ushone esebheke ko-90 something years because the national anthem yabe England ithi God save the Queen or God save the King. So kwazi wathi basavwa yiyona le national anthem ebenza ukuthi besaveke, yabo, bebe njani njani, kumele beyishintshe njani. Wayenza ijoke ngayo lento leyo, God save the Queen, God save the King. Nina manje senithi ngoba nakho lokhu umZulu akaxolisa ekahleni bafethu nizodlala nini. Futhi athi nginifakele le joke kaTrevor Noah ethi uShaka ugay. Hambani niyoxolisana le Canada ezalwa baba se-Switzerland, Swiss Belgian, baba ke Swiss Belgian. Wantshela ukuthi inkosi yenu leni ithembe kakhulu uShaka ugay. It was a joke, it was funny. Nabo Khuzani sekathi abayithanda i-trend manje. Khuzani kade busy ethi yima wo Bigzulu ehlekisa ngento kaBigzulu ngoba nakhe ayi-trend yabona uSmirnoff enze ngayihlaya kamnandi wayenza naye. Yena nje lihlala phansi uThokozane ehlelingisela umntwana akaphinda angene. Niyaqala nje ukubona ninakuhlekiswa ngumuntu odumile. Ade ehlelingisela umntwana akaphinda angene not so long ago. Like ngesikhathi kuzogcotshwa lesilo esikhona manje. Hayi mina ngazi isilo ke kodwa hayi isilo. Mina vele ngangithanda isilo ke. Lesasithi ungathini umngaka utholise wezingane. Ya isilo umdloko mbane vukudla amadoda indlondlo phapha ekhanda kamenza umhlaba lo muntu omemezayo sengathi uyakhala lithi igula kahle machithekile lichitha ingqola endala kuthi amalandeni nesibindi ubusele athi nginifakele lo Khuzani ihlala kaTrevor Noah ngingaze ngivuke usinga bese nihambe niyoxolisa uTrevor Noah before ngizolanda uSmirnoff. Ubani lo uX Benedict Ngwenya shuthi ke amaqanda lawo uyachaza ke lapha ke ngalento lokho etrenda ekaSmirnoff kulamalanga ukuthi yena abantu wayebemgxeka kuthiwa bavela abantu abamgxeka ukuthi basupport abanye bayashoya kanjalo naye ke kuyazama ke ukujustify lento ukuthi ke uSmirnoff why enze ngendlela enze ngayo why ngabagxeka abanye abantu why ngababuza. Uyabona ke mina into kaSmirnoff bengiyizwisisa kahle bengiyi-understanda futhi bengenankinga nalo abade begxeka kade ngiba-understanda nabo nalaba abade bemsupport uSmirnoff bengibazwisisa kahle kakhulu. Kodwa manje the more lokhu iqhubeka the more lokhu kubona ama-video is the more lento ibukeka iba yimbi, is the more lento ibuka ngathi inephutha elikhona ngempela. Ngiyakhumbula uKhuzani elingisele nomuntu olaphinda angene njengoba yisho le nsizwa ke le yakwaNgwenya bamlandelela ama-red hayi futhi ama-red ey'bomvu ezangale yabo zamphusha uKhuzani wazoba ne-pressure ukuthi ayoxolisa elingisele umntwana waphinda angene. Yabo kwafika kuthiwa yakunankinga lapho abalibona iphutha bayabona ukuthi wayihlala befaka ipressure yabo. So lokho ukuthi ufaka uKhuzani ayisebenzi lapho yilapho engibona khona ukuthi hayi igeje lensiza kwaNgwenya futhi igeje yacisha ubambelela ngezandla phansi uyabo. So example anikezwayo akunikeza justification into eyenzakalile ukuthi yena bekumele kuculwe yini ngaye. Cha, bengamele kuculwe ngaye ngoba sekwenzakalile akunankinga uculile uSmirnoff umsebenzi wakho abamuhle. Uma kunalapho kugejeke khona kugejekile yabona. Singafunda lapho siqhubeke nempilo singabe sesistika kakhulu lapho ukuthi yena hayi ingani ubani la eSouth Africa sine problem ye-whataboutism la eSouth Africa sinaleyo problem leyo. Sihlale si-ready ukukhomba ingani ubani ukwenzile naye ingani uMax ingani uPutin. Vele problem yethu esinalo lapha eSouth Africa nangu Trevor uhlale ekhuluma. So lokho kwenza ukuthi kube right. Bengithi mina lapha nikhulumela uSmirnoff ngokucikoza kwakhe ukuthi ucikoze kahle and ngathi mangiyilayela ingoma yakhe kuvela ukuthi wenza ingoma ngomabalengo imali ese-apps ibhika mthethwa kwase kube lento. Bengithi mina nisachaza ngobuciko uma siphuma isiya ngale shuthi ke nina nithi ke uSmirnoff uguilty ingani nobani ba guilty ngoba bakwenza shuthi nimvumisa ngenkani icala ukuthi ulenzile nami kwenza ukuthi ngibone shuthi konke wrong ekayenzile bengakayiboni kanjalo mina but nimona khomba abantu nizama ukumdefend is the more ngibona ukuthi kahle kahle shuthi ikhona mistake nani niyazi ukuthi ngoba yenziwe uSmirnoff ngoba niyamthanda and niyamvikela. Yilokho sengikubona mina angisakuboni ukuthi yena ubecikoza.
Umvuso Nyamazane uya-ke iJongelihle lapha futhi kwabhala nepost-ke khona lapha emini wathi yena umuntu uma ebheke phansi nibona ngathi uyisilima mina obamhlakani ngiyabazi futhi ngiyabathemba. Abangithukayo ngithi kubo happy birthday bo Beyonce, ngelinye ilanga niyovuka nani imiqondo yenu icabange njengeyabahlakaniphile. Usho kanjalo lapha noJongelihle. Uyena-ke uvuse yonke-ke lento ukuthi kena kuze kunakeke. Nalapho futhi ubekhuza lapho bafowethu. Nalapho bekhuza hathi khona wrong abasekushilo. Nami ngizwile ipost yeJongelihle ngi-understanda kwaba nje futhi ukudlulisa lawo masu layo. Kodwa ngibona indaba lokhu ikhulu, lokhu iqonga indaba. Ngabona ukuthi engathi khona into wrong-ke la yenzakalayo. Uma singafunda nje emaphutheni ngaba right. uSminoff is fine, uculile sekudlulile. Kodwa manje ngibona ukuthi imdefend, ngibona ukuthi mina niyambambisa ngenkani ukuthi u-wrong, niyakuvuma ukuthi u-wrong. Okuzoba inkinga ke lokho. Isahle nganza kwethu ke sisodibana ke ngokuzayo.